Okay, quick update untuk you guys. Aku baru sampai di Rome. Sekarang pukul 11 pagi sini. Aku sampai tadi uh, about 6 a.m. lah. Di masa Malaysia sekarang it's now 5 p.m. So lebih kurang 6 jam berbeza. But let's take a look apa yang telah berlaku last week. It was not a really good week. Kita ada 4 kali kena SL lah. So it ended our 7 minggu win streak. Akhirnya ada juga minggu yang kita lose, but it's okay, it's normal. So let's take a look what is the current outlook untuk minggu ini. Yang paling penting ialah news. There's a lot of news coming out untuk minggu ini. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat pun ada high impact news. So bulan baru sedang open, minggu baru pun sedang open. Banyak folder merah high impact news. But a few levels yang saya sedang monitor yang saya rasa penting ialah yang pertama yang terdekat based on liquidation heat map ialah ni 107, lebih kurang 107. Dan kita akan tengok mana ialah exact entry dan exit yang saya sedang monitor untuk masa sekarang. Di atas ni pun ada juga dekat 111 tapi ini agak jauh. And you can see on the way down kita dah sedut bersihkan semua liquidation dekat sini. Right, so millions has been wiped out from the bottom here. And it looks like the closest target untuk masa sekarang ialah 107, ada 200, hampir 260 juta liquidation di sini. At the top we also have 224 dan 250 dekat 111, tapi ini agak jauh lah. So let's take a look what is the current game plan. Yang paling penting untuk saya sekarang ialah liquidation yang kita baru mark tadi 107 sebab itu line up quite nicely with the 0.5 fib level dengan previous resistance. Previous support becoming resistance. So if we zoom out a little bit, kita pergi 4 hour. This was the previous range yang kita telah break out. You can see this big red volume candle yang telah break out yang membuat downtrend ini. And kalau kita tarik fib dari atas sini, right, this was our previous week high, ya, harga tertinggi minggu lepas dengan previous week low. Kita tarik sebuah fib, we can see that ini zone support. This was our low range support yang telah break dan sekarang menjadi resistance yang line up dengan liquidation yang kita mark tadi, about 107, 107 ya, 107 lining up dengan kita punya fib 0.5. So this would be, if you guys are holding long dari bawah sini, this would be the first key level yang saya akan monitor untuk take some partials lah. Dan kalau you nak enter sebuah short position, this could be a potential level to keep an eye on. Satu benda yang saya tak suka ialah sebab kita telah open daily and weekly open di sini ya, at about 105. Sekejap, let me just double confirm. Weekly open, so weekly open 105 lebih kurang, dan itu jadi level SNR yang kuat lah. So if we are taking a short dari sini, ini akan jadi cabaran sikit untuk break. So RR tak begitu cantik lah kalau kita short dari sini sebab of course kita nak je sambung ke atas kan. So if we take a short from here, the first major roadblock ialah ni, weekly open. Dan RR tak begitu cantik. So maybe I would we'll see. Maybe I won't be taking a short from here unless ada entry yang sangat-sangat tajam lah. Kalau ada entry yang tajam, then maybe kita boleh kecilkan stop loss ni, right? Maybe put our stop SL dekat 107, 108 macam tu. Then we can at least get satu ni sebelah satu kalau kita short dari sini. Right, and if we're shorting, we are ideally targeting a new low to be formed sebab we're seeing this as a lower high
and sambungan untuk lower low. But if this happens, then it looks like we may be dropping to below 100k lah, which is not really ideal. Not really ideal. So ideally, we want to see continuation ke atas weekly open, right? We want to continue above weekly open, yeah. Reclaim this previous support, and kalau kita boleh sambung dari atas sini, then we can potentially create new highs. Okay, tapi yes, ini menjadi satu cabaran yang pertama, this resistance right here. You can take a short, but for me it is a low RR short. So if you are entering, make sure you guys jaga risk. Okay. Yang satu I want to point out to you guys ialah ETH ada sebuah CME gap dekat 258 ya, dekat 258 di atas. So we are looking for more upside on ETH all the way up to 258. Right around here. You can see we are forming this range dekat sini ya. Ada sebuah range ni. So if we do get a sweep up to close the CME gap, there is a possibility yang kita akan reverse masuk balik ke range. So again, if this actually lines up dengan BTC tadi, let's say if close CME gap, at the same time BTC pun masuk kepada level 0.5 ni, also the resistance dan juga liquidity, then it could be multiple confluence lah, sebab ada confluence di BTC dan ada juga confluence di ETH yang that aligns that both mungkin akan sambung ke bawah. But in this scenario, mungkin ETH lebih viable. Let's see where's the weekly open untuk ETH. Weekly open pun tak berapa cantik. You can see the weekly open is right here, 2538. So if we do take that short, again 2538, garisan biru ni weekly open. Let's see. So CME gap 258 macam tu. We sweep this. Then SL above the high, above this high, maybe above this high. Then we get 1-to-1. Almost 1-to-1. Maybe kita kecilkan sikit stop loss. Right, so Ethereum, maybe you can get 1-to-1, so it might be more viable to look for a short on Ethereum. Sebab RR lebih cantik lah. But I will only take this kalau dia align dengan Bitcoin sekali pada masa ni. Right. So I think that's my current outlook. Right now kita masih sedang hold long position. Right, we have been holding long since last Friday. Our members have gotten some really good positions on BTC. So itu saja untuk update kali ini. See you guys in the next video.